Саламатсыздарбы, жалпы Факт KG YouTube каналыбыздын көрөрмандары. Биз бүгүн Коломто аташындагы мекемеде турабыз. Бул жака мына ушундай кыштын суугунда көрөр багары жок, үй жайы жок адамдар келип жашашат. Мына алардын бири Мырзабек байке менин жанымда турат. Азыр таанышсак. Мырзабек байке, сиз кантип бул жака келип калдыңыз? Kaçan geldiniz? Kızım 3 yıldan açtı. Kızım üyümüzü satıyıp, hani balıkçıdağı son üyüm var var, 5 komnat. Hani satıyıp, yoldaşım menen, mamam menen eldeştirem. Dep, hani al üydü, bolbağın bir $3.000 satıyıp, Anam bir yaka kuartier alıp gördüm. Kuartier tanım bir yaka gelip bana bu yerde sıraştırıp şunday yer vardı. Birinci karılar üyüne vargam anan. Ayak orun yok top koydu. Bu yerde sıraştırıp hoşa kaytıp gelip yaşap kaldım. Өзүңүз көлдүк болосузбу? Ооба, көлдөн. Тоң районунан Каратал айылдан болом. Көп жыл балыкчылар жашагам. Келинчегим болсо баптист болуп кетти. Алар акча берет экен, тамак аш берет экен, кийим кечек берет экен. Баптистке кетти. Анан элдешери Мамутов калды. Десем, жок болбойт. Мен баптисттер багат. Meni baptistler gömet. Ben baptistler menen bolam dep koydu. 2 yol vardım. Ulu kızım turmuşta. Bir erkek, bir kız var Talaska. Çıkan bir ok. Teatri canı çeşitli konusunda yaşaydı. Andan oğlum dağı үйlenip erkek balalı olgan svarşık boluş deydi. Şu üyümüzü satıyken kızım üyden çok, akçadan çok, güyöden çok, baladan çok, güyösü bıçakla korkutup akçasını tartıp alıp kaçıp gidip kaldı. Maması, şu iğnesi bolup Oşa Türkçe konusunda çözdü. Siz ошол балдарыңыз менен катташып турасыздарбы, сүйлөшүп? Baldarıma 2 yol vardım, ulu kızıma 7 gün kondum. Köye olacak çıkan taksivat etip, sevmesin bağatken, hüsalı attır, veremen kasından yaşattım. Gelinçeke varsam, oğlum ata, apam Izıldağ'ı çoğurup atat. Şöyle biz gelip uçuraş turalı. Dövüşen bargan yok mu? Ayalыңыз менен таптакыр катышпай калдыңызбы? Сүйлөшүп турасызбы? Barıp turam bирок neme etpeydi. Сүйлөшпөйсүз менен? Mınday söyleşiyoruz, bir dasturxanda oturup çay içip, gelinimkinde, oğlumkine varganda atak başka katnaş yok. Sizler ошондо канча жашыңыздарда жашабай калдыңыздар чогуу? Ajrashganimizga 22 yıl oldu, köp oldu. Böyle gelinçekler çıktı, anda üyü var oldu. Ana bu eldeş ederken de öyle men başka öğrenmen yokmun. Bu eldeşpey oşanda ağlatırgan bolsa men hep öğrenip taş balalı olmakman. Байке, сиздин кийимиңиздеги бул чөнтөгүңүз аябай кызык болуп атат. Мага өзүңүз тигип алдыңызбы? Мен өзүм көчүп тигип алгам. Бул жакта атайын ручкалар дайыма керек окшойт, сизге? Бул жактагы Tamaki taşтай албайтам. Ошон үчүн. Tamaki естегенде соруп ошентип коем.
Boğazı kesme. Boğazı Kur'an ayet yazılgan. 5 mal namaz okuysuzbu? Ya. 5 mal namaz okuysuzbu? Oha 5 mal strogo okuyum. 5 mal namaz okuyum. Ondan sırka 17 nafil namazını okuyum. Gününü. Günü kaltırbaya okuyum. Bu aşkazanı orup jiret. Oroza karmayın da 2 gün karmadım, 3. günü açıp aldım. Kıynaldınız mı? Kıynaldım. Aşkazanın oruğanına. O ayakta Akbata'da bir günde kvartirada yaşatıp park Kozovot Mercanı park var da bilesin de o şekilde park şıpırıp tazalap ketip bıratkanda tigayal artımda uçkaşıp жүрген gelip maşın ұрып кетті қолым bu жерден çortsungan çortsundan 4. больницаға барып 20 миңге операция жасатып темір қойдырғам. Эми оор отат алдырыш керек. 2 жол барсам bu pandemiya бүтсүн. Анан кел деген шанча бара элекмин. Мырзабек ага, жаш кезиңизде иштечүсүз да. Гөлдө иштечүсүзбү? Эмне иш менен алектенчүсүз? Эмне дейсиң? Сиз гөлдө жашаганда эмне кылып иштечүсүз? Кайсы жактарда иштегенсиз? Жаш кезимде механик болуп иштедим. Mexanik болдум, главный болдум, начальник болгондо сайыс чачырап кетти анан организацияны талап кетти. 12 өр тууганмын. 4 каза болуп калды, калганыбыз аман эсен. Анан менден кийин иним агама айылда жакшы өзүм салган, өз немем менен салган тамамда агама алып берип, үй алып берем. Үй салып берем деп коюп, үйдөн жок, немеден жок, ал качып жүрөт. Башка бир туугандарыңызчы? Башка бир туугандарым ошо айылда, бу жерде балыкчыда 4 кыз, 6 erkekbiz. Ошол. Сиз азыркы учурда пенсия аласыз да, э? Азыркы тапта пенсия алам. 7300 сом алам. Анан кызым үйүмдө сатып деп балыкчыдагы соцзащиты бар да. Заявление жазсам 1000 сом жөлөк пул чыгарып берген. Ошо 8300 менен оокат кылам. Ичкилек ичпейм. Акырындап намаз окуйм. Жума намазда центральный мечитке барам. Тиги велосипед менен мешиттерди кыдырып намаз окуйм. Жарым аяга бар да, вокзалдын бер жагындачы. Ошо жерге барам. Кийим берет. Ошо. Шүгүр. Кетим иштемин. Азыркы учурда бул жакта жашап иштеп атасыз да, же бул жакта эле болуп атасызбы? Жок, бул жерде эле жашайм, иштеген жокмун эч жерде. Эч жерде иштеген жокмун. Велосипедим бар деп калдыңыз го. Ал велосипед менен каяктарга барасыз? 8300 аламбы пенсия. Жөлөк пул менен кош. Ошон чогултам, ичкилик ичпейм, намаз окуйм. Чогултуп тигини 50 миңге алгам. Дагы бирөөнү 50 миңге алгам, ал бузулуп калды. Ана ремонтко бергем ошо. Азыр баратам. Ондоту эмне кылды деп ошол. Бу жер жакшы, жылуу, постель алмаштырып турат, кийимдерден берип турат, бир маал тамак берет. Калганын өзүң табасың. Байке, бул жакта эми дайыма эле жашай бербейсиз да. Анан кандай деп ойлоп атасыз? Алдыда эмне кылайын деп атасыз? Эми турмуш көрсөтөт, бурадардан үй жок болгондон кийин үй алганга аракет кылам. Жана ийнимди үй бербей, үйүмдү алып берип койдуң. Ал үйдү мен соттосом менин намымда. Мен алып алам. Бирок агам каза болуп калган. Анан жеңем жесир болсо,
nereleri menen, baldarı menen anın katı çıktı. Andan göre gözüm uşintiп tent жүргөнüm jakşı da. Durabı? Ha, sottassam meni alıp koyam al uydu. Al men namımda. Nalogon temonusun men özüm төлöp atam. Ayılda. Başka жаңылык жок. Өкүнгөнүm семьядан ажырап калганым ошол өкүнгөнүм. Улгайып калганда ооруп каласың, бирдеме болосуң. Башыңды жөлөп суу берген кишиге керек да, туурабы? Одиночество страшный вещь. Ошондой.